Pokretanjem programa Nero Express počinjemo proces narezivanja podataka na disk. Idemo na Start, All Programs in Nero i Nero Express. Odebrat ćemo Data, zatim Data DVD. Prvo što ćemo uraditi je izabrati veličinu DVD diska, koji je u većini slučajeva DVD5, odnosno 4,3 GB. Klikom na Add, biramo fajlove. Sa leve strane se nalazi osnovna lista uređaja na računaru, a sa desne napredna lista izabranog drajva. Potrebno je da pronađemo putanju do naših fajlova koje želimo da narežemo. Ukoliko želimo ceo direktorijum da dodamo na listu, staćemo na direktorijum i sačekati da promeni boju, a zatim kliknuti Add. Direktorijum je ubačen, a mi dobijamo mogućnost da dodamo još podataka. U slučaju da želimo da narežemo određene fajlove, ulazimo do krajnje lokacije i zatim na isti način klikom na Add dodajemo određeni fajl. Ako smo završili i ne želimo više ništa da ubacimo, kažemo Cancel. U slučaju da smo pogrešili pri dodavanju fajlova, klikom na fajl koji želimo da odstranimo i na Remove, zatim Yes, to ćemo i učiniti. Ako bismo želeli da dodamo fajlove iz drugog direktorijuma, idemo na Add, zatim pronalazimo direktorijum i ponovo na isti način ubacujemo fajlove. Kada smo završili, kliknemo Cancel. Dodavanje je moguće dokle god zelena skala ne pređe crvenu liniju. Idemo na Next. U slučaju da imate jedan DVD uređaj, ne podešavate ovu opciju. Pod Disk Name dodeljujemo naziv disku. Pod opcijom Verify Data on Disk After Burning omogućavamo proveru da li je disk ispravno narezan, jer se pri velikim brzinama rezanja može dogoditi da disk pukne. Opcija Allow Files to be added later označava da nakon rezanja možemo ponovo dodati neke fajlove na disk, međutim nije preporučljivo jer je moguće da disk neće biti čitljiv na većini uređaja. Klikom na jezičak levo određujemo brzinu rezanja diska i preporučljiva brzina je od 4 do 12 puta, najčešće 8. I idemo Burn. Nakon narezivanja podataka na disk i provere da li je disk uspešno narezan, dobijamo obaveštenje da je postupak izvršen. Klikom na OK završavamo rezanje ovog diska. Možemo nastaviti dalje klikom na Next. Klikom na New Project možemo ponovo narezivati podatke na novi disk, a ako želimo da izađemo idemo na X. Dobijamo pitanje da li želimo da sačuvamo prethodni projekat. Ukoliko želite, kažete Yes i odredite lokaciju. I ovo se radi u slučaju da želite da narežete više istih diskova. Ukoliko ne želite, kažete No. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.